هجا دمباش کنسول گشتی چینه لحریم کردستان لیوجینگ میوانه منه برز لیوجینگ بخیر هاتی ام لچینه بون چینه که جوان مدید براستی نه او چینه کل در و بحثا ویته کرن هم دواره کلتوری ده هم دواره خرستی خود هم دواره سیستم خویا ریک و پیک ده یعنی براستی چین گلکی جدایه جبو چه لدر و خلق نه آگاهداری و جوانی و ریک و پیکی چینیه For China, we believe we are still a developing country. ام دوی باوریه ده نکو چین ولاتا که کوهی ناجید پیشکفتنه ده ده 40 سالین بوری ده چین جوالاتا کی هجار گش بو و بود دویم مزنترین آبوری لجیهانه اف جی گوهرینه که به هم پایا ام جی چند هزار سالان بری نهاوه مجولی پروسه پیشسازی کرنه نه اف جی تشتکی مزنه و نکارکی حسانه لی ما اف سرکفتنا مزن بدست خواه آنی جیهان کو گلک تشتان درباره چینه ده نزانه چند صدمین وی هنه کو دوی داباشاوان لور بکرن یکم تشتی کو از دکارم ببیجم اوه کو چین ده نیشاندانا خودا نپر باشا تی بیرا من گاوا از زاروک بوم دی و باوی من جمن را وهاد گوتم اگر تتشتکی پر باش کر خونیشان مده نتو لیبلا خلق بباشی داباشا وی کاریتا بکا چانداما اوه هزری ناما اوه او صدما یکمین بو صدما دویمین جی کو خلق مگلکی ناس ناکا اوه کو نها مدیای روژ آوایی پر سردستا و دنگکی وان ای پری بلند هیا مدیای چینه پر بلز بپیش دکوه لیهینا جی ریکا دور و درش لپیشیاوی هیا چین جبو پاشتر کرنا دنگ و رنگ خوا هر تشتی دکا و پر باش هول جی دکو شیان خوین مدیایی باشتر و چیتر بکا مدیای روژ آوای یا سردست جوره کی کین و نفرتاوی لهمبری چینه هیا و هر وها راپور و زانیاری نوان نزیده پروفیسیونلو تیرو تجینا صدما دویمین جی اوه راستیه که دی جی کو از دخوازم بحثاوی بکم اوه لگور ما ام هینا جی د پیشکفتنو گشکرنه دانا تاوی کو چین دویم مزنترین آبوری لجیهانه و قباره برهماوی یا نافخویی نیزی کی 18 تریلیون دلاره کو بوی آوایی پشتی امریکای یا دویمینه لیبلی ناونده دهاتا تاکا کس 12,000 دلار امریکیه لورا بدیتنا ما هیجی اموالاتا کنکو بپیش دکوون و ام دخوازن شهرزاتی و ازمونا خوا بولاتین دن را پارود کن کو د پروسه گشکرنه دانا وکا عراق هر وها ام دخوازن بهورا لسر چند پروژین بناسازی کار بکن و هف آهنگی دناف برامده هبا داکو ستانداردین جیانه و جیانا روژانه خلقه باشتر ببا اوكي تشتكي دن مثلا سمعتها مالي تشيني لدربة قالك خرابة يعني دما كنت تبيجي فلان تشت لتشيني هاتية تشيكرن يكسر خلق تيدكيك وبراسي كواليتا قالك خرابة ليه من ديت بريس كونسول لتشيني كواليتا قالك باشا جبوتشا بسمعتها لتشيني لدربة خرابة چما جاردن اف لسر ویکی دمینا لسر وینه کوچین نشان داده دما بوری دا مدست بکامپینا کامازن کرد جبو کم کرنو نهیلانا برهمن کو کالیته آوان خرابه هر وها پرزگریکن مافن ملکداریا هزری و آفراندنه لوما حکومت بتواهی دمجارا سرپرشتی کرنا پرزگریکن کالیته خراب دا
بالدارە کە ئەز هەن دەتا و ئاماران بدمتە چین مەزنترین بەرهەمهێنەرە جیهانەیە ji sedî notê komputeran ji sedî heştê sarincokan û ji sedî heftê amûrên din ên pir giring ku niha min ji bîr kirine li Çînê têne drûstkirin. Çîn berhemhênera herî mezin li cîhanê. Her wisa Çînê di sala borî de çend taybetmendiyên pîşesaziyê bi pêş xistine. Li gor rêzbendiya neteweyên yekbûyî. Li gor hin amaran di nav 500 kelûpelên herî ast bilind ên pîşesaziyê de pişka herî mezin a Çînê ye ku ji sedî çil e. Lewra hêzeka meya mezin a pîşesaziyê heye û di van salên dawî de kalîteya berhemên Çînî bi lez çêtir dibe. Li derve nêrîneka wiha ya xelkê heye ku Çîn welatekî ne baş e. Ev jî ji ber çend sedeman e. Hê jî li Çînê hin berhem hene ku kalîteya wan ne baş e. û ez nizanim ew tişt çawa diçin dervey Çînê. Ev jî bandoreka neyînî li berhemên Çînê dike. Bi nêrîna min em dikarin li gel hikûmetên welatên din her wiha li gel medyayên nûçeyî li gel odeyên bazirganiyê bi hev re kar bikin. Ji bo ku em çawa bikarin peywendiyeka bazirganî ya asayî di navbera kompanyayên Çînî û kompanyayên biyanî de pêk bînin. Şîreteka min ji bo bazirganên navxweyî heye. Dema têne Çînê bila hewl bidin li gel kompanyayên Çînîyên baş peywendiyan deynin ku ji aliyê hikûmetê ve hatine naskirin û her wiha hikûmet serpereştiya wan dike. Bi vî awayî li gor min ew dikarin berhemên bi kalîteyeka baş bi dest xwe bînin. Belê. Birêz konsul Çîn welatekî ciwan e, welatekî rengîn e, pêkhateyên cuda tê de hene, zengîn e, dewlemend e, lê tiştê ku bala min kişand çi bû? Turîstên biyanî lê tune ne. Hemû turîstên ku yanî diçin serdana Çîn piranî navxweyî ne. Yani sebeb çi ye ew qas derve xelk zêde bi ziyaret weke siyahet turîzm naçe Çînê? Belê, bi nêrîna min korona sedemeka mezin avêyekê bû. Wekî ku tu jî dizanî, korona di sê salên borî de pandemiyeka cîhanî bû û bandoreka pir mezin li sektora geştiyariyê kir, geştiyariya navdewletî û navxweyî jî. Îsal yekem sal e ku korona li Çînê nemaye. Bi rastî li Çînê geştiyariya navxweyî pir zû baştir bû. Mebesta min ji geştiyariya navxweyî ew e ku xelk li hundirê Çînê geştê dikin û ev bi temamî vegeriyaye ser rewşa xwe ya berê. Em vegeriyane salên berî koronayê wek sala 2019 wekî mînak ji bo bihinvedana fermî ya yekê Sibatê heşt rojên me yên bihinvedanê hene û bazara geştiyariyê li Çînê pir qelebalix û tijî xelk bû. Geşta navxweyî bi temamî baş bûye. Baş e tu dabaşa geşta navdewletî ji bo mêvan û geştiyarên biyanî li Çînê dikî. Erê tu rast dibêjî. Em dikarin kêmbûn û bandorekê bibînin ku korona sedema wê ye. Bila ez mînakekê bidim te. Hîna jî geştên bazirganî yên asayî bi temamî nehatine destpêkirin. Weke mînak di navbera Çîn û Amerîkayê de berî koronayê nêzîkî 5 milyon kesan serdana hevdû dikir. 5 milyon kes di salekê de. Di sala 2019 de. Lê îsal tenê yek ji pêncê wan geştên bazirganî hatine destpêkirin. Loma ev pirsgirêk e. Meşiyana temam aveguhastina ji bo sektora geştiyariyê tune ye.
for the tourism. هون کنسل خانه گشتینه لحریم کردستان لی هون ویزا چینه نادن جبو یک بچه چینه مجبور بچه بغداد سریل ویزا بده جبو چه برس کنسل؟ براستی اف پرسکا باشه نوچه که من اپر خوش جبوته هیا دبکو داویا ای سال آنگو دمها 12 هانده کنسول خانه گشتیا چینه یا الهولیره بنیت کو ایدی ویزه بده همولاتیان ممولت و دستور جبارگه سرکه لپکینه ورگرتیا او امه ایدی دست پی بکن کو همو خدمت گزارین کنسول خانه لهولير مسوگر بکن. افجی تیوی واته کو ایدی ویزش کسی نافخورا بردسته. هر وها امی خدمت گزارین پاسپورت جی جهمولاتین چینی را لهولير بردست بکن. بری 9 سالان دما کوما کنسولخانه خلور لهولير وکر ستاف و کارمندین ما ین تواهی نبون. کو پشتوانیا کارن بوی آوائی بکن. لوما جبو ورگرتنا ویزه دوابو خلق بچونا بغدای یانجی استنبولی. لی ای سال آنجی سر سالا به دجبو گله کردستان بردست بکو ویزه چینی بستینن. از دکارم و پشتراست بکم افنوچه که پر باشه. افجی خبرک خوش بو. تشتکی دن من تشتکی غریب جبو من يعني هات لور مشكلة برسي خلق كردان ناس ناكا بريز ليوشين خلق كردستاني ناس ناكا دفي شو هرا كرنج بوكو خلق كردستاني وخلق تشيني هف ناس بكنو بيوانديك تنو براوان داورا تشيكرن مثلا روداو دكارا رولا كتشاو ببينا بله راست کو شینین چینی زیده لسر کردستانی نزانن تورا منجي بريكو أزبيما في باجاري خوش من تشتكي وصا زيادة لسر كرد و كردستاني نزاني بباوريا من قلي كردستاني و قلي چيني دو قلين بيهمپانا هر دو قلجي خودي ديروكو شارستانيين كرنارن هر دو جي تيكليا كاوان دوستانه هيا و اف تيكلي ودگرن بري چندكو چند سالان لوما جی بنگه که پر باش هیا کو هر دو ملت هفدو بیتر و باشتر ناس بکن. براستی تا پرسکا باش کر. جدما کو از هاتم ور و من دست بکاری خوکریه یک جکارن من این هری لپیش. باشتر کرنا تیگهشتنا دو آلی یاد نافبرا هر دو ولاتان دیا. اف چاوا تیکرن. آستنگی اف. پیشی لگور من ام دکارن بزمان و پاشه جی بکلتور و چانده دست بی بکن. از پر کیف خوش بوم دما من بهیست کو بری 4 سالان دو 2019 هنده بشا زمان چینی لزانینگه صلاح الدین هاتیه وکرن. افتشتکی پر باش بوم. ای سال جی ام پر کیف خوش بون دما من بهیست کو هنک خوندکار جی جوی بشه درچونه. خوندکارن پری باش بون کو دکارن بزمان چینی باخون. درستیه دا ما پیشنیار کر کو ام 4 خوندکارن هری باش بشینیم چینی دا کولور لپکینه بی برانبر زمان چینی بخوینن. ای سال جی ما پیشنیار کریه کو 20 خوندکارن کرد هرن قرصکا هاوینه لچینه بکن. جبو کو جوانن کرد و جوانین چینی بیر و باورین خوپف بگوهرن و ببن هوال. افجی تشتکی پر باشه. لوما ام دوی باوریه دنکو پر گرینگا کو ام پیشی بزمان دست بی بکن. چمکی گاوا توهینی زمانکی دبی تو بیتر لسر چاندا ویجی هین دبی و فیری تشتان دبی. زمان و کلتور به هف گریداینا. لوما بدیتنا من دست پیکرنا بزمین باشه. جاردن بنیرینا من دوی ام پفگوهرتنا مرووان دناف برا خود زیده بکن. وکی مینا گشتیاری. هیویدارم دهیا ما کار کرنا من آلورده ام بکارن هر دو باجارن چین و کردستانه بکن باجارن
دەستە خوشک ji bo ku pevguhertina xelkê di navbera wan de berdewam be. Rûdaw dikare rolek çawa bibîne Birêz Konsul? Rûdaw. Yes, I'm going to say that. Okay. Rudao as the most influential ڕوودا وەکی مەدیایە هەری بباندۆر لە کوردستان، عێراق و ڕۆژهەلاتە ناوین یەکەم سازیە مەدیایە کوردی و عێراقیە کوبەری چەند مەهان ئۆفیساخوا لە پەکینێ vekir. Ev karekî bêhempa bû. Bi cihkirina stafekî televizyonê li welatekî dûr yê mîna Çînê nekarekî hêsana. Heta niha Rûdawê karekî pir baş kiriye. Bi awayekî zelal û objektiv li Çînê kar kiriye. Bi baweriya min em dikarin karkirina xwe ya bi hev re bidomînin. Rûdaw dikare serkirdayetiya pêşveçûna têgihiştina dualî ya di navbera me de bike. Bi taybetî jî ez duê baweriyê de me ku Rûdaw dikare roleka girîng bilîze da ku karkirina bi medyayên din re bidomîne û bi çêkirina raporên li ser welatê Çînê bandoreka pir erênî li seranserê navçeyê jî pêk bîne. Gelekî spas kêfxweş bûm û hêvî dikim dema ku tilvir dimînî de hêdî hinekî fêrî Kurdî bibî. Kurdî zimanekî ji Çînî rehettir e, asantir e. Bi rastî min dest bi hênbûna Kurdî kiriye. Kurdî zimanekî xweş e. Tu dibêjî ku zimanekî ne zehmet e, lê ji bo min ez bawer dikim nehêsan e û divê ez fêrbûna xwe bidomînim. Lê ji Çînî asantir e. Zor spas kêfxweş bû mîvanê me bûyî. Liu Jing Konsilê Giştiyê Çînê li Herêma Kurdistanê. Zor spas. Gelek spas ez bi amadebûna li vir kêfxweş bûm. Sêsî.谢谢. Yes. Spas. Yes, Sipas the Kim.